Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel, yeah, of course, I'm taking Carola Jim, the Caterpillar Man of War. I'm doing a King Link, of course. I've been the president. Yeah, yes, previously, I look at video I end, I've been a negativity too much. Jim, the Caterpillar Man of War, channel, my challenge because it means if even Kokon Africa, if you get cherry, eventually, so she on Elamina in that way, obviously. So, the decision, let's say, and the votes if you feel like you don't want to watch the video statement of what don't watch. Yeah, if you like feel it, you know, what Africa, you go support Ben Mangan, watch them. It's about Mr. Post, it one over if any or and stuff like that. But as always, Master Tiva, I fake these videos. I'm took why and because video engage now. Look, Sean Canet and a canet. If Sean for me, for me, yeah, after watching his videos, I think I soon like at this point, there's one watching I relevant because I'm number one or stuff like that. So it has so like at this video, and then you are doing the following. I cannot do a kid, available and stuff like that. Yeah, first of all, in Samar, I summarize a symbol. Maka has a Gagash, of course, Gagash, I should know Ramba, everyone, the 17, I should know, yeah, she come in game and she come in like a Gaza, if I can invite everyone, and the Shokan Kasaka Shona Shesh, I should want to shesh. Yeah, let's go. Mr. Postum Tonga. Ilego Kursen Tonga. Maramun, Ofana Beni logo. Azabala Marta logo Ramba Mr. Post. Yeah, angarambi angachin la wana Mr. Post. Ekumai magu ya waranziwa. Maswana ku munhu ofana loye vanhu va ka hina ile ku yi onheleni rixaka ra Vatsonga Machangana. Ile ku yi onheleni Beni straight. Hi ri Matsonga Machangana nyandza yin'we. Loko hi siva nyandza hi van'we a ku na loyi hi nyandza hi ntlawa munhu wa fana Beni a nga laveki rixaka ra Vatsonga Machangana yeah, this of course of course we ka mhaka leyo ya mabuku ya mabuku leyo Ben Mangan angala ku cina la ku nga na hosingo Mr. Post and stuff like that. Yes, I agree, a swi tava kahle if ava swinga the events. Unfortunately, guys, ku na swilo leswi mi kuma ku swi to vulavuriwa ka Facebook swi tlhe swi hela kwala lero it's basically more like a waste of time because Ben Mangan i taken decision ya yena hi leswi mi kuma ku hambi ho vulavula there is nothing much we can do about it. Another reason stay very ku hi yena i ri ka reason ya Ben Mangan i ku a ni ri hosingo ni Mr. Boss hi yena the best na yena se i ri ka ku se ku zama ku komisiwa power ku i mani a nga ta rhambiwa ngopfu i mani a nga ta kuma tigigi ngopfu ka vona vambirhi. So the event organizers they were na a choice and stuff like that ku tila ku teka mani so kona ya iva a ri harsh, I agree, but hi leswi yena hi ku vona ka yena a twa ku na ku swi ta endla ku va a kha a wina in terms of their competition in overall and stuff like that. Zonda mi ku yini mhani vana a nga laveki munhu wo fana Beni se hi fane hi khetsa nkambi na ku fane ku khetsiwa nkambi hi mhaka ku yehe wa rhandziwa hi lava va ngo voya va n'wi rhandza hi fane hi khetsa nkambi hi zonda Mr. Post a nga rhambiwa a ri nkambi hi ri Vatsonga Machangana hi divhayitana hi ndlela so hi mhaka ya munhu wun'we. Shaka ra ka hina somehow we need to speak out. We need to speak out because swi swa fana leswiwana a swi kahle guys a hi fanekele hi va proud leswi Mr. Post a nga swi endla kumbe a ngu swi endleni ka rixaka ra Vatsonga Machangana hi side ra music. Nkambi ya ku sungula Gaza ka rixaka ra ka hina yi tshama hi vulavula hi South Africa hinkwayo yi tshama for 4 days ka number 1.
Another point that's incorrect. Also, Mr. Post, you can make a tama 3 days and 4 hours. Ka number one, and you not record. As Master T, I've always make sure that Kamakali never ignore essential because mhana ku endliwa sini ya langutiwa as munhu loyi a nga jealous but yi ve kona yin'wana artist yi nga tshama ku hindza kwalano leswi ni nga ta swi vula as Master T. So hosi ngova a nga tshamangi 4 days, video yi kona ni ta vekela a link on top comment. Hosi ngova Mr. Post fika tshama 3 days and 4 hours ka number one, hi leswi nga fika swi endleka la ka iTunes. And again mhaka leyi ya iTunes still ya hlupha because it also depends no i humese na vo mani and stuff like that. It depends. Okay, let me give you a practical example. Let's take Hosungo Mr. Post. Loko a lo humesa na Mthandeni a ta va a ve kwini Hosungo Mr. Post. La loko a lo humesa ka the one Mthandeni dya ku humesa. You see, a ti ta dipfale ka number one. You see what I'm trying to say? Na swi ta element ta affect in that way. So lero a hi fiki hi congratulate artist ku va yi fike ka number one. Hi nga vekeli swo ti record swi ku yini because ti record already ti ko va nga vekela ti record hi ta albums. Mara mhaka leswi swi ka swi onha even in that way loko se ku hluvutisiwa competition yaleyo. Mhaka leyiwa. So munhu loko a ku number one i va wa fikile hi congratulate swi hela kwalaho. Wena mhaka leyi. Okay, let's go. Munhu loyi a ku representeni rixaka ra Vatsonga Machangani, munhu loyi hi fanekele hi n'wi nyika support hinkwayo. Kambe ku ya fika munhu wa ku fana na Beni a stand against munhu loyi a nga ku lwisaneni a nga ku ri a ku represent ka Vatsonga Machangani a nga ku lwisaneni na marito kumbe ku ri marito swigaririmi na swithathelo swihlovo swa mbulavulo a kurisa rixaka ra Vatsonga Machangani. Beni a nga swi koti ku tsala nghoma. It's subjective. One of also kuva for example kuva n'wina mi ni tlula hi ku drive movha mara na mina kha ni swi kota ku drive, it does not mean I can't drive. Swi n'wina mi drive ku tlula mina, so hi nge vuli ku Beni Mayengani a nga swi koti ku tsala tinghoma ku ri kuni i va ri ku tsaleni. Like at this point I make sense. I make sense. It does not make sense. Let's be objective. Loko mi za mi twa nghoma yi bayana kahle ya n'wina marito ya Xitsonga, loko mo ta research mi ta famba ku munhu yaloyi i teke marito yalama somewhere nkarhi wun'wani ko va nghoma yi nga lo cinciwa. Munhu wo fana na Beni vana ka hina truly speaking ka Gaza region a nga laveki. It's our biggest enemy, munhu wa ku fana na loyi. Yeah, mara ku na ntiyiso hinkwavo va endla sampling, hinkwavo va endla sampling hinkwavo na yena Hosi Ngome supposed ku na ntiyiso wa endla mukoko as Master T leswi ni nga vula ni te mina a ni le ku lwini na ti-artists. Loko ku ri ku nga tangi wun'wana ku i yiveriwini hi artist yo karhi ni nge endli video, mara na i va kha endla and mina as Master T mani tshama ni vona problem hi swona. Why na guys yingisela mapiano ku ndliwa ti-samplings tin'wana to tala ngopfu ta tinghoma ta khale tinghoma ti va cash kontani mi ti vona ku ti nga ku trending ku va ku endliwa ti-sampling ta tinghoma ta khale and stuff like that. Like a ni voni issue hi swona ku endla sampling no tirhisa tinghoma ta khale tetiya ti chayiwa maybe tikhobeni a hi problem because munhu i ti vuyisa sweswi i ku kurisa ndhavuko mos still i ti vuyisa ka sweswi a ti cinca and i creativity because wun'wana a nga fika a yi teka leyi tlhe yi nga endli swona se yena i ta na creativity ya yena swi chayiwa swi va kahle. Leswa tinyimpi swa ku va ku na mapapa ya swikotele na yini swi sungule hi Beni a byela vanhu ka va be Mr. Post. Loko Mr. Post a za a ya yimbela nghoma sikheto yi bise ngopfu hi swikotele a biwunyana na meni ta tsaka i timhaka ta ku a se a byela vaseketeri va yeku ma swi vona ku meni buwa hi swikotikoti vaseketeri va Beni na n'we va beneni ke ma swi vona. Mhako na hayi hi wena DJ se u tlanga thyako laha a ku ri Menofo a ku ri Tim Shiriman versus a ka ha ri Black Poison. Ya hi leha swi endlisa swona so hi laha a swi fike kona Beni Mayengani use these powers ku va biwa hi swikoteni na vo Papa Pheni kona ya a swi ri wrong kona kona ntisa swi ri wrong. I do agree a swi ri wrong leswiya mara ku va sweswi swi nga humelela ya kona a swi ri wrong mhaka ya swikotela a swi ri wrong swinene because vo instruct was the right endeka nghoma ku va fika va ba the artist kuloni. So yes, I do agree. We need ku ri n'wi stop and there is many ways ku this guy n'wi stop.
Man of if that's the case, I go ahead, stop him. Loko ri sweswo loko mina many ways ya ku hi n'wi stop endle political party hina hi vula wo fana mi hi vula ni vula ni tlha ni congratulate na van'wanyana endla ni vun'we ku endletela ni vun'we vanhu lama i nga tlula na milenge na vona endla peace na vona ku Matsonga Machangani va ta kota ku kuma vanhu lava nga ta va yimela engagani va General Muska engagani va Papa Penny engagani va Mr Post tirhani hinkwenu na va Dr Joe ni yi vulavurini this thing mapointi leyi ku va mavunwa very na yena man of war a politician or mavunwa se a fika hala ka swa ti-politics because na yena swi n'wi tsandzeni ku va a aka party ya Vatsonga ti tele ti-party ta Vatsonga i le ka MK swi kahle hi vheta hi raisa sweswo i le ka MK na yena swi hi vulavulaka so swi kombisa ku swi nga ku swi vulavuleni mina I completely disagree with it music na ti-politics a swi ngheni helo swi ku na yena a fika eka party ya Vatsonga mara na yena swi n'wi tsandzeni i fika a kumeka a aka party ya le MK ti kona ti-party ta Vatsonga a nga yangi kona so swilo leswi a nga ku swi vula I disagree because even those individuals obvious lava nga ta suka wo sungula va nga ta suka ka vo ANC and stuff like that so hi nga swi connect na swi fambisana ti-events a swi combine a swi hlangani helo loko ku ri sweswo swo ku Ben Mayengani vanhu va fika va nga hayi no ka ti-events ta hina hikuva vanhu lava va na ti-political parties ta vo va lava n'wi supportaka ka ti-events va na their own political parties so man of war i the chances sweswo. He doesn't care about Vatsonga Machangani. I decide that magata la ku divide. Loko sa aya campaign a political party ya ye. I campaign la kwale ka ngobe ku ela ku vavisa Mr Post. Atla promote the division leti o ka nga ti laviki. Hi mhaku ye I scheme na vanhu lava nga na mali va n'wi supporta ka hi mali. Rixaka ra ka hina swi lava somehow I pfula matihlo. Mali leyi yi nga koka ka ti-event organizers kumbe vinyi va ti-pub yi ta hi onhela ndhavuko. We know very well ku music masiku lama swa ti-USB na ti-CD a swa ha ri kona va dya hi online and vanhu van'wanyana na lavakulukumba a va yi tivi online ma swi vona se va ku mali tinkambi a ta ha yi kumi hi xitalo ti yi kuma hi ti-gig se hi ku vona ku Benny i skimane kumbe I tihanya na vanhu lava va ownaka ti-pub vanhu lava va ti-event organizers laha a va byelaka ku Mr Post mi nga n'wi vitani vanhu va ka hina yi wrong yo no hi this section fika a hopa I te kahle hala masunguleni mara sweswi I fika ncinci I ri vanhu lava veri va nga a n'wi buku Mr Post ha swona sweswi Ben Mayengani I te va choose that's it and loko ku na ti-events to tala a nga ri kona Ben Mayengani swi loko a fika ku chuziwa yena Mr Post hi yin'we ya ti-points leti Ben Mayengani a nga fika yi kombisa in terms of tigigi letana ta Canise ku ti nga hlaya swinene a nga kona Ben Mayengani so that's it ku va ku na ti-gig to hlaya loko u hlalela lembeni ti va ti tele swinene o va a nga ri kona so swi loko a fika ku ri na hosi ngopfu if that's the case ma yi vona mhaka leyo so yaleyo point yi va yi ri buzzed because I support with the facts a hi tshama hi twa yena a byela ti-event that's why mi kuma ku ti-event organizer still loko hi kha hi languta le ta major ku ri ka gasi ti va ta humbuka hosi ngo Mr Post vo simple kitchen a vona vo gagashi vo le palms like tindhawu leti hinkwato leti kulukumba tigigi vo rocket vi ri mani Rocky a n'wi buki na hi 2023 this year 2024 ku vuya Ben Mayengani swilo leswi swo lava ku lava manager ni vurimi yi kota ku phanda na loko munhu ti-gig ta Ben Mayengani a hi hinkwato va ku ti na power ngopfu you see tin'wana ti va ti na power mara a hi hinkwato va ti na power ngopfu ku na tin'wana ti va ku tirha a little bit low so manager ya laveka because i nge tshami khiku ya performela 20,000 tin'wana ti-event fiki vi chika ku maybe vuya ka 10 ivi mi endla vuxaka na ti-event organizers leswi ndlisaka swona sweswo vuxaka byi ndlisiwa sweswo a hi nkarhi hinkwawo munhu a nga ta bukiwa hi mali le henhla laha a chajaku yona ma yona mhaka leyi wa piviwe ku 10 kwalaho mi builda vuxaka ku ndliwa ti-profit hi leswi ndlisaka swona so Mr Post I lava a manager leyi nga ta kota ku va yi negotiate because a nge tshama kha expecta mali le henhla ka ti-events ma yona mhaka leyi because ku fike ku langutiwa na that event ku I muxaka wa njhani so yi nge tshami ki charge ya le henhla even then profit yi nga vuyi vona mhaka leyiwa hi leswo wrong this thing yi wrong because at the end of the day mali leyi nga ku tirhisiweni yi ta hi dlayela ndhavuko ku na Oscar Makamu na ye a nga le ku bukweni the way ku ri leswi a yimberisaka xiswona a nga le
ya hi kha hi vuya ka oscar ku hi tifayili teti ni nga ti twa i ku i charger ngopfu hi xilo leswi ni kha ni hlamusela swona andani nga swi twa ku i ta vula leyi oscar maka guys event yi fike yi langutisiwa i nge hi 17 ya charger 60,000 i ya vuyeriwe yini kakaxe entertainment leyitsongo hi nga na yi le ka vunanga bya Xitsonga mara laha yi fanekele yi kula yi nandzika beni wa yi hunguta i ku yi hunguta leswi a nga ku swindleni i le ku yi divide-eni ka leswi a nga ku swindleni guys I don't wanna lie ma vona bojo a va na jealous mara man of yeah hey kog man I have to respect him but then man of you like you the way you analyze your things swi pfa swi ndla ku question masiku ndzhaka u khichingelana na Dr. Joe Sherman i ku yi tshika music a yi fambi ya yi risa tihomu kwala so now you came with another point so na lava va kha ku landzelela ni sure ku va at times va fika va va confused ku endlekayo at that point you were attacking him mara sweswi guys I continue mina I have to bojo a va na jealous a tshamba swi vula straight wa ku ni lo n'wi sweka Mr. Post ni lo n'wi sweka mfana loyi i kulela ka mina and a va vuli ka yena ntsena va vula ni le ka vanhu va ku tala lava nga va kurisa mara sweswi va chava na ku vula ku eish Mr. Post u tirhile thwasani ra mina hi mhaka ku na beni loko u va vula sweswi beni i ta zonda vona ene swi ta onhela vona vudokodela bya vona Dr. Joe Sherman va n'wi congratulating ho sungula Mr. Post tani kha ni vekele screenshot swa that post kwalano hopefully ni ta ni nga rivala ni ta ba screenshot va n'wi congratulating that's it va n'wi congratulating a ni hi lwela swilo leswi nga fact va n'wi congratulating ku va a hlurile on iTunes he did congratulate him and stuff like that you do you online in general because on YouTube is winning bya vona malembe lama hinkwavo va nga matirha va kurisa Xitsonga xa ka hina Matsonga Machangani hi va sapota hi tsaka mindzuku hi ta va jikela hi va komba xikosi hi mhaka ya mali a yi nge xavi ndhavuko mali a yi nge xavi ndhavuko hi nga pfumeli leswi benaku swi endleni se na mikombela rixaka ra ka hina a hi khenseni Gagashi na van'wanyani lava vitanaka Mr. Post va n'wi rhambaka ku ri mi nga yingiseli leswi va vulavulaka hi beni Matsonga va ka hina hi ta support hembe no follow ku va nga yingisi what do you mean because phela sweswo a swi nge solve mhaka yo va nge buku swin'we event organizer yona fike yi choose kwalano so wona in that case wo ya lona ti-event organizers because va fika va endla their choice swi loko hi vona okay hele guys once a va kha bukiwa ngopfu swi loko it means he makes more business sense to them swi loko loko va va rhambe Ben Mayengani va va kha benefita more I guess leswi va kha swi endleka ku very wini loko he has a huge fan base I think hi swin'wana swa swilo leswi va kha swi endlisa swona sweswo ndo ni kha ni hi langutisa mina even na the-cost swi important mi nga twi na ku Ben Mayengani tshama kha charge uma 50,000 but no that's not the case ku na ndhawu leti va va kha negotiate obvious management yi kha yi ku a hi endleni vuxaka mi ta tshama kha mi n'wi buka swi important sweswo swa ni kha ni swi vula swi very important ku va ku na manager hi yona yi tirhaka sweswo i nge tshami khela ku charge madimali ya kulukumba ngopfu it's very important so swi vula ku in conclusion a solution hi yaleyo nonawo swi ngo Mr. Post n'wi ti-fans ta yena ti hlayini loko a za fika number 1 on iTunes swi vula swo tala support la a va a ri koho mi tala swinene try to support na ku le 17 try to support ma swi vona loko ku ri na Ben Mayengani versus Mr. Post 17 ku va ku ri njhani so try to support him mi yanana leyi ku swi ze swi fika na le ka level yo yana hi Gagashi ku loko ta Mr. Post hi ta hakerisa support try to support him hi swo sweswo ku fike ku va ku na support if you support these events hi swo sweswo i to wa kha u kuma more gigs na try to support even then na yena a kuma manager leyi nga ta negotiate and stuff like that I think in overall we're done got this video I've tried my best ku va ni kha ni analyze mhaka leyi fairly so munhu loyi a nga open minded ta swona ku the video was fair hi leswo loko ku ri a mi nge zanza subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe Bob Chalk.